Namar kajing jorjong kajing kapnya hasor shilong kamtam hayodo nakaliang kakon hinyo trap awakening movement khanam state youth wing menta kasngi kanrio tarik unaitung kalalech hayodo banchek ikibabun ki dukan jong ki barjalla bat ki trajalla ki badon ki dukan hayo henry kat bai ki tiar pat ki pen mi shabar kabalawan ra kajing wet ikibayat bayeng kamtam ki patba ki balit siulit tada shayo habakren shekilat pathai kubor nakaliang jong working president jong kaknam youth wing uba Joseph Pingrop ulaong bakajing wan hiya jong kaknam she yodo namar kajing sngokhia ya kajing khapnya kabala palat pot bat kaknam kalabu ru kawai kathong ban weng kite kijing e kadai tang da kajing e trelang hapreng kinong bu dukan hayo la kalong ubar jalla niki trai jalla kaknam haba kala hiya she yodo kala per syang man pensau thu ikinong syang dukan banyale kat bala banum turthan shalan tiyaj bat bon nakiru kilas ngotho kaknam kala check ru ikikot kisla jongki barjalla kum ka trading license bat kiwe ha ka jing check jongka bon ki barjalla ki bala kut suda ulakan turu ika council badan kamban shim kia ban check bhai ki kot kisla kam tam kajuk digital kabalami kajing bentre kam yakakat kabala manshu scan pat yo ilot yakijing don kam bat ru hakatai kadon tang ka valid date kadba ka issue date kam dan satya bat mano ba issue ru tip satya ni snow ba nila ban differentiate ikini arklima kakat bat kani ke exercise kreatif hi ha generation bomenta ka exercise sheet ka babun hi daga zerok kopi mo te ka bagi kam prefer ni ka long be kakat te ni request ya ka district council ling baka trade department bahkan issue be dikini kat namar ba kani kakat kalong latest kalong update bat kan kampen suk ikini ki black trade du bat yang ki buan man survey man kapor em ga jimu chung ha tu nakaliang jongi ingin sele ek baron kam ha ka beri bat kani kat namar ba haduk mantang impatip kadai gumba umpi haduk mantang impatip menubi isu ini kat tangi ni nakaliang jongi ka kram state youth wing yin sa follow up ya kani bat yin sa wat ban nanu ka tu kat ka wat pi bat lada ngi la wat lada ngi la sem ngi la kendo tingin sala ban ya discuss hakun gurkom ba kani ka kat ka bulong da kanu ka lenti ke mendai bun su ban tu kan sulung blangkat su ai tang tu kerteng jong tu terbalik balik katrit ni kalau kamnut jimut kan tu kakat hi kanu kat hi ka long official card am kabadam dan hi ka signature naki authorized te kamdon amai ba kamdon value kat te jingsha kakat kala long latest kala de ka kani generation bomenta te dunan tang tai signature jengki authorized tengi request i kerpat ya ka district council ling ba ka trade department bukan le ka beron kam ha ka bedi ba kani ngatrai kala so thu i kalong be kakat claim ka signature kamdon value ke jaj bamdon hang tu badon bersai yang tu kat tingim tip menubu isu yang tu isu tip bagadi nak trade pi isu bagadi nak trade department tambah amdon bersai yang tu kat ting isu itang yang tu ka sheet of paper mana bagi tho ka waktu bajrong ka kon ka exercise ka tu ka don ka signature hang tu ta yang tu pade kade ba zero copy pi tingim tip ba hadu kanu kalong tikena tu nomor ka zero copy tu la long black and white ba kamdon blue ink hang tu pi tengim nak mentip kedai ke badai na kedai ke bamdai tengi urge ya ka district council bat ka trade department bakin issue no dakini ki card dakini ki digital card namar ba habaki issue dakini ki digital card kawai kalong ba kila ban update ya ka grade till date ke bahkan ni ka grade ka rekam hidup mentah bat baki yo dengan di batmai kamu bon sin bala yo dengan batmai kat kapani bai bon kila rung letre pi ladaki ni ki bomdon kisu ang bangi pa auta daga ta tak long yelat ting ladang check pada igi documents pada bon ba kai lat iyo bi ya tu ka zero copy bai taldingi check pada ka kat pat kedun ka QR code hang tu ngi scan ya tu ka QR code pi tak kala update dud hang tu ndak kala update makanaru ka claim pi pada hang tu ya kata ka signature joki authorized person kan kata ka diga bai ka po jang ni pi simbi ya tu kat bakalong genuine simbi itu kat bakalung official simbi itu kat bakalung grant te ai ko wiga authorized tu thrang bom nun balat kin ne katri pi ki hapen yo lu di tu kat kumangi kum sono ngi nya kali nya pi kanu bulo semua pilak tak kanu mesin pidon kami license te sistem pidon kami license kali banginya udon ka authorized signature am dong DTO pi kaju hang ni ko di belong kumta kan ndai mon ong ban su ai license ban su ai ka kat la ong license sang ni makari trading license kat pi
tapi kini license kemudian hal ini pada kamdun authorized signature. Tapi ketu ngatrai ngimla berpering naga state youth wing dengan kenam, ikwa baik bakanu kat kebakin isu ni jaga trade license card, kamut baik ke depan don baik ke authorized signature, kenang bakan yang officially update haduk mentakai, kenang ba kikam borok kinya baik, bat sakawiru ondom dan balai naga trade arkin isu card. Mending tu ke A4 size, ke A4 size tegal asulong tu nomor ni, ke ibang yang ni ke A4 size kalau berjorok kopi baik. Terjorok kopi tengi isu ibi tu bisnem bang om mana ki kena sepak ne kue kena sepak ne ko arna belai kena saw ne pesan terter tementan ni i pada dekat bagi isu ni stu kani gadai ka letas kan teh ni i ke letas ni stu bagi arung ni trade i ni gula bisnes ni kila arung ni trade tel deki bom don nak tu te bun ki bai lat ni trade use ni tak ada